Assalamu alaikum. Biz hozir shuncha soat qolay. Flat feederdik. Suvun aslında yüzüp durguruq bu. Poklevka şu yerda qarib, amurlar iyi bo'lmaydi. Atseshka bo'lmaydi. Bugün bizim kanalımızga gelip подписка жасап жүрүңүздөр. Міне біздің папамыз деген корм жасап жатыр. Салам беріп кетіңіз. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Bugün частный озеро kelganmiz. Balıklar, qazan kartları, zakotga busavadir. Balıklar çıkartgan setlerini video sürüp tursamiz. Trofeyli balıklar var deydi diyor. Qanaqa kichik demak qaraysiz. Ha, bu suv joyga sol. O'sinde. Талсалап қойып, флат фидерға қойып қойды. Әне, бұл менікі донкаға қойып қойғам. Міне, анақта екі сазанчик бар, карась қойып қойдық. Біздің батя қуырдақ жасап жатыр. Ужин жасап жатыр. Қуырдақ. Сірне. Міне стадық. Мен патсакта тұрмын. Бүгін балық сатымыз алуды сонымен аяқталды. Жақсы демалыс өтті. Бүгін ұстаған балықтарымызды көрсетейік. Balıklarımız alandık sazanlar var. Video mu? Video. Karась iki yön balam tutadı. Bir şey olmuyor usta. Flat feeder'men.